Best collection channel thlir tu te chi bai vek ole tuntuma chuan Ralthuam lam pensan-in hladang kan sadai don ani ka subscriber te in bengon lutuk lo nan thu Benglut le Tunlai Boruak klem azong kan en ho don ani fa samruk pakwa anei tunlaya social media thalak lar zet mai pakhat chu fa samruk pakwa zet thring tu le an chung ko thalak hi ani ome he thalak hi Facebook page pakhat sarcasm world tholan ni in Russia mi pi Vasiliva chuan fa hring tam tak zet ni asoyani a he Russian nu hian naw anei masak ber tumin phir som pasari la ya hringa som pasari chu somthum pani an ni ti na ni chu tin phir pasari voi thum anei le a anuwa phir pali voili anei bokani anwa in fa samruk pakwa a hring ti na ni chu henu chanchin hi sang ni panga khan Utah historical quarterly atarlan alo ni to a he thalak hi sang khat zakwa pali ami ni asoyani The Church of Jesus Christ an president Joseph S. Smith le anupui le fanaute anni International Fact Check website a he thalak hi fa nei tam top 10 lisa pakhat na an lo da to a nupa fanga ber recorda an lo da to ani CAA bok Lok Sabha le Rajya Sabha a Citizen Amendment Bill passin Amendment Act chu president in lo pompui to in December ni som pani khan sarkar gazeta chu alo ni ta a chumiom zia chu tuna hian CAA chu kan mang ta mek ti na ni heti la hian CAA du lo na thom hi ala re chuang lawa state rang dodal na lantir ala ni thawani tin state rang chief minister engmaw zatin an state a an man ve don lo thu an soi mia bokani state trend khat CM zinga West Bengal CMP Mamata Banerjee te Kerala CM te pon an state a CAA hi man ani ve lo tur thu an lo soi to bokani kha constitutionally chuan parliament in dana pass hi state 10 an mangai turangai ani state 10 an mo phurna huam chunga an dan siam tur state li sami hi centralin alo khoi ve chuan state te hian parliament a zona emo challenge se mon nei thaya ma se tuna CAA hi chu union li sami ni in India dan pui articles ani somli paruk zul zuya siam ni in parliament in state te tana mantur dana siam khole tui ta chan vo ani ti in CAA siam tu te hian din mun an so nget ve mek bokani ma se India dan pui articles ani somli panga angin state 10 an pom thei lo le dan pui ena mi pui te tana dik fam kim lo le pom thei lo thila parliament hian dan asiam thei bik lawa parliament in chu tiang ang dan pui hru le dan pui ena pom thei zan lawa dan lo zamin lo siam ta se state sarkar te hian constitution ang lawa parliament in dan alo siam alo pass chu lo hnol theina emo mang lo tura dikna an nei ve tholom ni ti hi CAA pass nuwa a mang du lo ho thu kha chang ani hemi changcho hian Supreme Court po hian CAA hi arel fil arin ma se chu ti lai chuan soile soihnu parliament in dana pass chu state 10 mangmai turangai anni zia dan pui articles ani somunga paruka soyani thunga thil hi a in kol kal deuh nuai ni in a hriata Supreme Court in alarel fel tura ngai phot te angu zel don le India rama mi hausa le ri thei inkar azaw hle Indian Union budget sang ni som pare som pakwa ai khan India mi hausa somruk pakwa te sum nei atam zok India mi hausa India ram mi hring za pakhat mi hausa ta hian India mi pui re thei makta duai zakwa somnga pathum te a in alet li in suman nga zok ani chu India mi pui za som sari te sumlak lu hu heng za pakhat mi hausa sumlak lu hi atam zok ani chuti lain khovel mi hausa tluk le ding on tel nei ho mi sang ni za somnga pathum te sum bel khom hi khovel mi hring tluk le ding on pali point paruk chu khovel mi hring za somruk sum nei a in atam zok boka he thu hi World Economic Forum WEF annual meeting voi somnga na neina khan tarlan ani a sang ni som pariat som pakwa India ram sarkar lai pui budget union budget anti cheng ve bel chenoi somni pali singli sang ni zanni a in India mi hausa somruk pathum sum nei atam zo kani India a mi hausa ber Mukesh Ambani hian cheng luk le ding on somnga pakhat point pali vel anei ni a chutani Pakistan president hlui thitura chungthu rel kha tunhaya thitura chungthu rel anom nuala chungzinga chuan Pakistan sarkar peithla a sipai sarkar din tu General Pervez Musharraf kha ani hian sanghi pasari khan Pakistan sarkar a peithla a sipai ro rel na in Pakistan chu akai hroita ani kha
aro rel hun chung hi sangni pakhat atanga sangni pariat chung kha ani a sangni som paruk khan Pakistan chuasanin Dubai lama atom zui ta ani sarkar peithla a sipai sarkar adin kha ramdan pui kalle ram phatsan na lian tak ni anga in sangni som pathum khan kota achung thu hi ngai tu atana ni a Pakistan Special Court chuan thi turin achung thu arelta ani kha kumsam sari parukmi Musharraf hi hrisel lo na wanga in kolin Dubai a omni a hriat ani a hospital atanga video ti chuakin achunga ro rel na lekko chu thuam zanei lo mai ani ati sangni pasari kha na sarkar chu achiri chhota ka wangin emergency apuanga aro rel na du lo na lantirin protest rang rampum huapin buat sei mup ani reng ani kha Fraser asan awang khan sangni pariat khan president ani na chu aban san ta ani Pakistan chuasan lo turati ani na chungin damlo na chuan lamin sangni som paruk khan Dubai atom bauta ani voi tam tak kota inlan turati ani a mase a inlan lem lo ani UAE sarkar le Pakistan sarkar in biak fel nuwa Musharraf thon ho chungchang le dan ro rel na ahma chon theinan sarkar pahni te a in dor meka Musharrafa lawyer ten an lakhing let mai thei bokani tukde gang Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah ten an mani beitu telaka thu an chak chua fo tukde gang an ti ve zia hi engan soina nge India mi puin kan hrelo rilru in arbo wa zongtlanga engan soina tak nge ni ang ti in zona kanin zo la in RTI activist pakhat saket gokle chuan Prime Minister le Home Minister ten tukde gang tia an soi ve zia hi enge ti in RTI mangin Ministry of Home Affairs a azotani saket gokle hian December ni somni paruk kaini lamin ma sirwai kan thelai takhan RTI mang hian zona azota tunhaya Delhiya kan Home Ministerin mipuima a athu soya Delhiya tukde gang te hi zirtir na le hremna pe kan ngayani tia asoi hi enge omzia tukde gang omzia kim chang chan na dilin zona azotani kha Home Ministry chuan saketa hi tukde gang chungchang engma an hriat bik lo thu in chan na an lo pe ani saketa hian tukde gang tia Home Minister le Prime Ministerin an soi fo hi ataka thil omlo an ngai tu na wak vel an aw chho pui mai ani ti in Twitter a tweet nge an khing puite an beina na tukde gang an ti khum hi engan soina nge ni a irin vele